Yes, nk'ibisanzwe rero ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. N'umuyobozi rero w'umujyi wa Goma Julien Katembo Ndaliema, aho yatangaje ko kuva ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangirira kugenzura, ryawusubije ku murongo mu nzego zitandukanye zirimo umutekano ndetse n'ubucuruzi. Mu kiganiro n'igihe, Meya Katembo yasobanuye ko leta ya RDC yari yarinjije abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR muri uyu mujyi, uhungabanya umutekano ufatanyije n'ingabo za RDC n'imitwe ya Wazalendo igizwe n'abasivile bahawe iyi ntwaro. Mu magambo yiwe yagize ati, bazanye FDLR hano mu mujyi. FDLR ni umutwe w'abanyamahanga, si abanyekongo. Leta ya Kinshasa yabahaye intwaro kugira ngo barwanye abanyekongo. Twebwe AFC M23, ese ibyo byazana amahoro? Izo ntwaro zishe abantu hano igoma. Meya Katembo yasobanuye ko leta ya RDC ijya kwifashisha FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iz'umuryango w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo SADC n'abacancuro n'abanyaburayi, yari igamije kurinda ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi aho kwita ku mutekano w'abaturage. Mu magambo yiwe yagize ati, kuri Wazalendo aho ikiganza cyajyaga barahanyuraga bicaga byose kandi bakiba byose. Kuri FARDC nuko byari bimeze, kuri FDLR nuko byari bimeze. AFC M23 yafashe umujyi wa Goma tariki 27 Mutarama 2025 nyuma yo kurusha imbaraga ihuriro ry'ingabo za RDC. Leta ya RDC, Meya Katembo yasobanuye ko icyo barwanyi babo bakoze bakiwugeramo ari ukugarura umutekano byihuse, bakusanya intwaro zari ziwunyanyagiyemo. Mu magambo yiwe aho yagize ati, ubwo nahabwaga inshingano twamaze amezi hagati ya 2 na 3 dukusanya intwaro ziri hagati ya 30 na 40 ku munsi. Tekereza rero intwaro ziri hagati ya 30 na 40 ku munsi mu bice byose bigize uyu mujyi wa Goma. Twazitoraguraga mu muhanda. Uyu mujyi wabagamo ingabo zirenga 40,000. Yavuze rero no kubuhahirane hagati ya Goma na Bukavu. Umujyi wa Goma n'uwa Rubavu mu Rwanda ifatwa nk'impanga kubera ko yegeranye, itandukanyijwe gusa n'umupaka munini wa La Corniche n'umuto Grand Barriere. Yifashishwa rero cyane ibikorwa by'ubuhahirane n'imigenderanire hagati y'Abanyarwanda ndetse n'Abanyekongo n'abanyamahanga. Meya Katembo yasobanuye ko kubera inzitizi za leta ya RDC yashyizeho zituma ubuzima bw'iki Goma bugorana, zirimo gufunga amabanki ya AFC M23 yafashe icyemezo cyo gukorana n'abaturage bayo bari mu Rwanda kugira ngo ubuhahirane bworohe. Meya w'umujyi wa Goma yagomeje agira ati, dufite rero igihugu duturanye ari cy'u Rwanda kandi akarere duhana imbibi ni Rubavu. Urabizi ko ihame rigenga ibihugu ari ukubana neza. U Rwanda ni umuturanyi wacu uyu munsi n'ejo. Mbere na mbere tugomba gukorana, tugomba kubana neza nk'iki gihugu. Yatanze urugero ku cyangombwa cya CPGR aho wambuka yasabwaga kwishyura amadolari ari hagati ya 12 na 20, ariko kuri ubu AFC M23 yagishyize ku madolari 5. Meya Katembo yagaragaje ko hari ikindi cyangombwa gisimbura pasiporo cyishyurwaga amadolari ari hagati ya 45 na 60, mu gihe rero leta ya RDC yagenzuraga umujyi wa Goma, ariko kuri ubu AFC M23 yagishyize ku madolari 25 gusa. Umuyobozi wa AFC M23 Kone Nanga ahamya ko abarenga 40,000 bakoresha imipaka ihuriyeho n'u Rwanda, Rubavu ndetse na Rusizi buri munsi. Mu ngamba rero zo guca ibiyobyabwenge, bimwe rero mu bimaze igihe kinini bibangamiye umutekano wo ku mipaka w'u Rwanda na RDC, ibiyobyabwenge byinjizwaga cyane cyane i Rubavu birimo urumogi hakoreshejwe inzira z'ubusamo. Ubuyobozi rero bw'akarere ka Rubavu bwagaragaje ko aho urugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge rukomereye ariko bitemewe mu Rwanda, hari ubwo rero biba byemewe muri RDC ku buryo bitashoboka ko hajyaho ingamba zihuriweho
zo kubirwanya. Meya Katembo yasobanuye ko kugira ngo RDC izabe igihugu cyiza cyo kuraga abakiri bato bisaba ko AFC 23 ikora amavugurura impande zose ihereye mu bice igenzura muri iki gihe. Uyu muyobozi yavuze ko kwigisha abantu biri mu ngamba zifashwe kugira ngo bareke gukoresha no gucuruza ibiyobyabwenge, ariko ko hanashyizweho uburyo bwo gushakisha ahakorerwa cyangwa se ahakorerwa inzoga zikaze kugira ngo zicibwe. Ati twebwe rero nk'umuyobozi w'umujyi wa Goma icyo turi gukora uyu munsi ni ukurwanya ibiyobyabwenge nk'urumogi. Nk'uko rero nabikubwiye, abantu baragenda inzego zigasigara. Meya Katembo yasobanuye ko abazarenga ku magambo cyangwa se abazarenga ku ngamba yafashe zo guca ibiyobyabwenge inzoga zikaze mu mujyi wa Goma bazatabwa muri yombi bafungirwe mu bigororero rya Munzenze. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Yes, mwongeye kwirirwa rero abakurikira igitangazamakuru cyanyu mukunda cyane The Quick Times News. Nta kindi usabwa rero uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya. Ni meya rero w'umujyi wa Goma, aho rero yaganiriye n'ikinyamakuru igihe.com, aho baje igoma kandi ubu rero bari mu biro by'umuturage wa mbere w'uyu mujyi, meya w'umujyi wa Goma. No umwanya rero mwiza wo kugirana nawe ikiganiro kidahishira kugira ngo atubwire uko umujyi umeze, imibereho y'abawutuye n'ibintu bimwe na bimwe byihariye bigize ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage ba Goma n'inkengero zaho. Bwana Meya, Goma ifite amateka n'amabanga menshi. Turizera ko muzaduhishurira ayo mabanga by'umwihariko ajyanye n'imibereho ya buri munsi y'abaturage. Ni mu duhe rero cyangwa se ni mu buhe buzima mwasanze umujyi ugezeho, cyangwa se ni ibiki byakozwe mu mwaka umwe mumaze muyoboye uyu mujyi, kandi se ni izihe ntego mufite mu gihe kiri imbere? Tubanje rero kubashimira ko mwatwakiriye mu biro byanyu, mwifata mute. Mbere na mbere rero meya w'umujyi wa Goma yabanje kwimenyekanisha. Meya w'umujyi yagize ati murakoze cyane bwana munyamakuru, nitwa Gilles Katendo Lieri, ndi meya rero w'umujyi wa Goma, maze umwaka umwe mpabwa izi nshingano zo kuyobora uyu mujyi. Ku bijyanye n'aho Goma iherereye mu burasirazuba ihana imbibi n'umujyi wa Rubavu muri Repubulika y'u Rwanda, mu majyaruguru ihana imbibi n'akarere ka Nyiragongo, mu burengerazuba hakaba Masisi, mu majyepfo hari ikiyaga cya Kivu. Goma rero ni umurwa umukuru w'intara ya Kivu y'amajyaruguru. Birumvikana ko tudashobora rero kuvuga imiterere y'uyu mujyi tutavuze ku kirunga cya Nyiragongo giherereye mu majyaruguru y'uyu mujyi. Reka rero twihuse cyane turebere hamwe ibyo meya yavuze ku mibereho cyangwa se ku mimerere y'umutekano mbere ndetse na nyuma yo ifatwa ry'uyu mujyi na 2023. Mwavuze ku bihe byabanjirije n'ibyakurikiye, ku bihe byabanjirije n'ibyakurikiye ibikorwa bya 2023. Iki rero ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Igihugu gifite inshingano zo kurinda umutekano w'abaturage bacyo, ariko mu gihe cy'itegeko rya Etat de Siège umujyi wa Goma wari mu buzima bw'ubwumvikane buke bw'ubuyobozi. Umutekano wari muke cyane, abaturage bahoraga bibwa, baterwa mu ngo zabo nijoro, bakorerwa rero ihohoterwa. Hari rero intwaro nyinshi zari zarahawe abasivile badafite amahugurwa, badafite discipline. Buri joro rero bakagaba rero cyangwa se habagaho rero ubujura n'ubwoba bwinshi bukabije. Igihe rero twageraga hano twabonaga intwaro hagati ya 30 na 40 zikusanywa buri munsi mu bice bitandukanye by'uyu mujyi. Mu ngamba rero zafashwe n'ubuyobozi bushya hariho icyo rero bahereyeho no kurinda umutekano w'abaturage ba Goma. Yagize ati twakoze ubukangurambaga ufatanyije n'amadini n'amatorero, abayobozi b'utugari n'imirenge, abayobozi b'imihanda n'inzego z'ibanze. Twabwiye abaturage ko intwaro zigomba gusubizwa mu biganza by'ingabo z'igihugu arizo ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise,
congolaise, ingabo z'impindura matwara za Congo n'ingabo rero ARC n'ingabo z'igisirikare cya AFC M23. Abaturage rero babyumvise baratwizeye cyane, batangira gutanga intwaro ku bushake zizanywa ku biro bya meya mbere yo gushyikirizwa inzego zibishinzwe. Twakoze rero kandi kugusana cyangwa se gukusanya icyizere cyari cyaratakaye hagati y'abaturage ndetse no kugisana ni hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Yari imibereho rero y'ubu, naho imibereho y'ubu rero uyu munsi itandukaniro riragaragara. Abaturage rero bagoma barabyivugira, umutekano warushijeho kuba mwiza. Hari rero patrouille zihoraho, ingabo zirinda abaturage n'imitungo yabo umunsi ku munsi, bitandukanye rero n'igihe cyashize. Ubu rero ubuyobozi buri mu mirimo wo gukorera abaturage, si abaturage bagikorera ubuyobozi. Iyo rero tugendeye mu mujyi, abaturage baradusuhuza bakadushimira cyane, bavuga gusa bati mwarakoze cyane. Ibi rero bigaragaza ko icyizere cyongeye kugaruka hagati y'abaturage ndetse n'abayobozi bayo ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro rero ni kirekire, muraza kunyemerera tugende tugikora mu byiciro bitandukanye, aho rero ndibuze kugenda ndushaho kugenda mbasobanurira mu rurimi rw'Ikinyarwanda ijambo ku rindi, ndetse na byinshi yaganiriye n'uyu munyamakuru w'ikinyamakuru igihe.com cyo mu rurimi rw'Igifaransa. La sécurité de la ville de Goma. Nous avons tout d'abord parlé avec nos populations.